Iyi ni gari ya moshi uyicayemo ni Kim Jong Un, umuyobozi w'ikirenga wa Korea y'Amajyaruguru. Ntabwo ajya akunda gusohoka mu gihugu, ndetse n'iyo abikoze akenshi agendera muri gari ya moshi. Ubu tuvugana amaze gusohoka muri Pyongyang, umurwa mukuru wa Korea ya Ruguru. Aho hagiye ni Vostochny Komodorama mu Burusiya. Agiye guhura na Vladimir Putin. Uru rugendo ruzamara iminsi 2 kandi ni urw'ibirometero bisaga 1000 unyuze ku butaka. Kim Jong afite abanzi benshi. None ni gute Taeyong? Nimvuga Taeyong wumva gari ya moshi ya Kim Jong Un. None wakwibaza uti ni gute Taeyong igomba kurinda umutekano ndetse n'ibyago Perezida Kim Jong Un ashobora guhurana nabyo mu nzira. Taeyong rero ibirinzwe n'izindi gari ya moshi ebyiri. Imwe igenda imbere ugenzure niba hari ibyago birimo nk'ibiturika biri mu nzira cyangwa mbuji yatezwe Perezida impande y'umuhanda. Indi y'inyuma ibirimwe abasirikare batojwe kandi bahora biteguye gutabara Perezida igihe cyose bibaye ngombwa. Kajugujugu yo igenda igenzura umutekano imbere ya gari ya moshi ya Perezida, kandi bayiteguye kuzana ubufasha bwose bwakenerwa ibuvanye ku bibuga by'indege byose biri hafi ya Taeyong. Taeyong rero iba ifite amadirishya antibar cyangwa se bulletproof mu Cyongereza. Amabati yayo aba akomeye cyane ku buryo nta gisasu cyaturika ngo kiyanyuremo. Bimwe mu bice bya gari ya moshi biba birimo intwaro zidasanzwe. Izo ntwaro ziba ziteguye guhangana n'ibitero byo mu kirere. Ibirimo nanone misile zizimya ibisasu birashwe n'ibifaru. Haba huzuyemo nanone machine gun nyinshi cyane. Izo mbunda zose maze kuvuga zishinzwe kurwanya ibitero byaturuka mu kirere cyangwa ku butaka. Mu gihe bakoze ibyo byose bikaba iby'ubusa, hari indi ndege iba yiteguye iri muri Taeyong imwe imbere. Kim ashobora kuyicikiramo. Ibyo byose bituma Kim yumva atekanye, ariko nanone ibi bitwaro biba biremeye cyane. Ibi bituma Taeyong igendera ku muvuduko w'ibirometero 60 mu isaha. Uyu muvuduko ushobora no kujya hasi bitewe n'ukuntu imiterere y'umuhanda imeze. Urugero ni nk'igihe urubura rwiyongereye. Iyo Taeyong iciye aho bategera gari ya moshi, amashanyarazi yaho barayakupa. Hari ahantu 20 honyine bategera gari ya moshi mu gihugu cyose. Hose hubakiwe iyi gari ya moshi ya Kim Jong Un wenyine. Bitewe n'umuvuduko mutoya, Kim Jong Un ashobora kumara iminsi myinshi mu nzira. Uru rugendo rwo guhura na Putin ni urugero rwiza rw'urugendo ruzatwara igihe kinini. Iyo ari mu rugendo rero aba akeneye ibintu byose byamufasha ngo akomeze akazi ke. Iyi gari ya moshi birimo ameza n'intebe, televiziyo, mudasobwa, telefone ikoresha satellite n'ikarita y'Ubushinwa imanitse ku gikuta. Gari ya moshi igomba kuba irimo aho Perezida yakirira abantu, aho bakorera inama. Ibyumba byose biba birimo amashanyarazi, ibirimo ibikuta bikozwe mu biti bya rebuyu, intebe z'icyatsi n'iza pinki n'amarido asa neza cyane. Gusa hari ikindi gice cya gari ya moshi ya Perezida kirimo resitora. Iyo resitora ibirimo indyo zo mu bihugu bitandukanye birimo Korea, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuyapani n'Ubufaransa. Kim Jong Un ntabwo azagira irungu na rimwe, kuko iyo gari ya moshi birimo abaririmbyi b'abahanga baririmbira umuyobozi w'ikirenga imbona nkubone. Iyo ageze hafi y'umupaka rero, imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Mercedes Benz zikurwa muri gari ya moshi. Kugenda muri gari ya moshi ni umuco usanzwe mu muryango wa ba Kim. Iyi ni Kim Shin Palace, aho imibiri ya Kim Son na Kim Jong Il iruhukiye. Hafi y'aho bashyinguwe uhasanga ibice bitoya bya gari ya moshi bagendagamo. Bivugwa ko hari n'ifoto nini ya Kim Jong Il ahagaze iruhande rwa gari ya moshi ye kandi yanezerewe. Urwo rumuri rw'umweru rwerekana ingendo nyinshi bakoze. Kugendera muri gari ya moshi byatangiye ari nk'uburyo bwo kwirinda nka Perezida. Kim Jong Il, se wa Kim Jong Un, bivuga ko yagiraga ubwoba bwo kugendera mu kirere. Muri 2001 yakoze urugendo rwamaze hafi ukwezi ubwo yajyaga i Moscow. Hari uburebure bw'ibirometero 20,000. Umuyobozi w'Uburusiya witwaga Konstantin Pakowski yaherekeje Kim Jong Il. Yanditse igitabo kivuga ku byo yabonye hagati y'umubano w'Uburusiya na Korea ya Ruguru. Uru rugendo rwa Perezida rwari nk'urw'umuzimu.
ntabwo barutangazaga ahantu aho ariho hose, n'abayobozi bagendanaga nawe ntawamenyaga ngo ni bande. Muri 2004 gari ya moshi ya Kim Jong-il yanyuze kuri sitasiyo yo muri Yangchung hafi y'umupaka w'Ubushinwa. Nyuma y'amasaha 2 gusa habaye guturika kudasanzwe kwahitanye abantu basaga 160, hakomereka abandi 1300. Abakoze ubucukumbuzi bavuze ko iryo turika ryatewe na gari ya moshi yari itwaye amavuta. Gusa ku rundi ruhande hakekwa ko hari ubuyobozi bwabigizemo uruhare bitewe n'ubwumvikane bukeya bwari mu bayobozi bakuru b'igihugu. Umutekano wa gari ya moshi ya perezida wahise ushyirwa ku rundi rwego nyuma y'iryo turika. Muri 2009 bagafotozi bo mu Burusiya babujijwe kongera gufotora gari ya moshi ya perezida igihe yajyaga gusura uwari perezida w'Uburusiya muri icyo gihe yitwaga Dmitry Medvedev. Izina Tayango rero ushobora kuba wibaza ngo bisobanuye iki? Ubundi Tayango bisobanuye zuba. Tayango yaje kuba ikimenyetso cyubashywe muri Korea ya Ruguru. Kim akoresha Tayango nk'ikimenyetso cyo guca bugufi no kwegera abaturage. Ibi bitandukanye n'indege nini ya kiryo ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'aho Ukraine itewe n'Uburusiya, kugendera mu kirere kiri hejuru ya Ukraine byasanye naho bitizewe na gato. Abayobozi benshi bo mu burengerazuba bw'isi batangiye gusura Kiev banyuze mu gihugu cya Polonye bifashishije igare ry'umwuka. Tugarutse kuri Korea ya Ruguru, Tayango kubera ko ari gari ya moshi ntishobora gusura ahandi hantu henshi ku isi. Ingendo zose rero zigera ku musozo. Tayango ya Kim birangira igeze muri Vostochny Cosmodrome. Asuhuzwa n'abayobozi bateye ubwoba ku buryo buri wese aba yikeka amababa. Nyuma y'aho Putin atembereza Kim ku kibuga cy'indege, ku ruganda rukora indege no ku mwaro w'inyanja ya Pacifique. Nyuma y'aho bajya gusangira kavoduka bakareba ababyinnyi n'imyiyereko ya gisirikare. Impamvu ihuza aba bagabo bombi rero ntabwo iba yoroshye. Mu Burusiya intwaro zirimo kugenda zibabana nkeya n'inshuti z'Uburusiya, nuko biri kugenda kubera intambara ya Ukraine. Korea ya Ruguru ifite intwaro nyinshi cyane kandi yiteguye kuzitanga, nuko Putin yohereza Kim abahanga mu kubaka satelite n'ibitwaro bya kirimbuzi. Nta musaruro wigeze utangazwa hanze mu buryo bweruye. Gusa ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Uburusiya witwa Sergei Lavrov yasuye Pyongyang nyuma y'inama. Yashimiye Korea ya Ruguru ku bufasha ikomeje guha Uburusiya mu kurwanya Ukraine nk'ikimenyetso cy'ubufatanye. Korea ya Ruguru rero yaje gushyigikira Uburusiya, igaragaza ko ibice bimwe byafashwe n'Uburusiya muri Ukraine ari amatwara y'Uburusiya. Lavrov ntiyigeze avuga ku bitwaro bahawe na Korea ya Ruguru. Gusa amakuru dukesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko Korea y'Epfo yatanze kontineri zisaga 1000 z'intwaro ku Burusiya. Kubera ko Tayango ari ikimenyetso cya Korea ya Ruguru, ni n'ikindi kimenyetso gikomeye cyo kwiheza. Perezida Putin yemeye gusura Kim Jong-un yifashishije gari ya moshi kandi akagaruka. Aya niyo mahirwe yonyine azatuma Putin agendera muri gari ya moshi ye yitwa Ghost Train cyangwa se gari ya moshi y'umuzimu. Niba ugeze ku musozo w'iki kiganiro uri intwari, ni wowe utuma nkora cyane. Subscribe kugira ngo n'ejo tuzagumane. Imana ibarinde.